Jesi li čuo za fazu kod zvučnika? To nije magija, već prosta stvar. Ako su polariteti plus i minus na jednom zvučniku obrnuto spojeni, on radi u suprotnom smjeru od ostalih. Rezultat je slabiji bas i šuplji zvuk. Dva zvučnika van faze praktično poništavaju jedan drugog u niskim frekvencijama. Kako to provjeriti? Najlakši način da proveriš fazu zvučnika je da pustiš specijalni test ton koji možeš pronaći na internetu. Ako bas zvuči tanko ili se ne čuje kako treba, možda je jedan zvučnik u kontrafazi. Možeš i jednostavno da uzmeš bateriju od 1,5 V i kratko dotakneš plus i minus žice zvučnika. Svi membranski delovi treba da se pomere u istom smjeru. Ako se neki pomeri suprotno, znači da je u kontrafazi. Rešenje je da pažljivo spojiš kablove po bojama ili oznakama, crvena na plus. Kada su svi zvučnici u fazi, muzika dobije puninu i pravi bas. Zapamti, mala greška u povezivanju žica može napraviti veliku razliku u zvuku.